sosial media lah masalah kan. Exactly kuso hisap mah non molombang long kapaklang ke haso hormu bang ke kali di nili ke hudri boleh ke pudun kali bahut non boleh ke pudun tak kali because harus suka ningsi sih nili ke raita wedi tamu thote since lake haso hormu bang ke nili college pensi related masih rules sih ke thanu jatana jela daga pudun ipu bang. Yes, because la Amritsar over po scheme mang ke lake isi rural area scheme di Ministry of Rural Development po Government of India. Kasi since la nili tuma college ke urban area long si kapuri la si hudun e po na. Alam ke lagi 2016 la ni dak Bukulia Town Committee electoral roll ka selam. Halaso ward number 5, 6 and 7 ke supervisor ke nili. La se halaso ki ba moisi la nili tum college ma phani ward number 7 la ke nili se ke pot lo. Even a text aita dak Bukulia Apion pansi dak nili college principal long dam se haso moi text ni de haso moi first 2016 text ke nili sin ri hong ni pe se dak chuchuma aro area ta katu wele ke pon ta kali pu udali po ang parhani li college po anung la kiba anu college anu area ta pon pe la pen pura hidilang we area ta pon pe sunpura pen hidilang we area ta pon pe take matula ni college se che pon wo la udali pen hapwa saidan ka kapre ka bangai rural area ta na nili college ke urban area lage la so harmu se la seni leke un e polam that's because ni tum ke urban area inge hala so scheme ke rural area aro hi pena ko nanganing je o governing body kroikre nili se ko oppose polne ki oppose pe lage muthote un e rules salam se ke thando aro alam ke lake governing body kali nili le kroidun bu pusita la so long lege rural area ke chaman me ke lake urban scheme ke lage dela se nili le signature pidun pusita along leke it will be still an urban area like urban along liji lage asi so hormu bang ke lage undi lage so hormu ke technically ke la so lam cheni lage la si kaning ji dun he la tai son no ari son no bang ke e hala aruni di lan media long ke bang bang an bang ide ji policy ison soni to ste friday ni me yong ho ni lage an lang we facebook hai ta alomu lang ko di ko ti amat se hala pine la yem bang mudhuram lek the di la so lang li bang ke kupilo ute press tumhan media tumhan ta hang ni le dong la mahada interview long ne pine ada karju alang le ke than buji je ne pen ang thin ge heng no puta wota lang li ka use lai se alang le kaning je halada la se mane ki kroi nili se ki kroi kri ko hisab salta kalang li ka pang dak tani le bagi kroi kri so shoes bang aban we nili bangke la ke rural scheme nili tuma college ke urban de nili ge la solam chota lage undi lage la solam se nili hin pe de lata isong dak Bukulia jung pen tong resign aju nili phan isi kagos nang le IS office pen ta solama bang ke resign ji polam bang aju nili phan ke IS office pen phone nang lo 615 aju 615 mang nili phan phone nang lo onang li against ki ba kagos do la se nili polo WhatsApp long nang lu non punili long dol hai ka do beta la se WhatsApp long nang lu non po ma alang li tu mang ke ni phan la da khasu kagos nang e thon ke aju 89 ni ka receive ke 810 inke nyala documents camera ke andon ke 811 di la se la so hormu bange unofficial la ke karon jodi pine office pen bange pute la ke in between 10 am to 5 pm se bangnang ji ar lai hormu ke hem nang thon thi ar so hormu ke aju ke nang thon the alo as per rules ta ar so long ke aju ke damlong li di la ke police sule bang pata after 6 ke la ke na interrogate long la so hormu bange asela ke asi mama ni mama thaji meme o son du inglu bang tok bang do IS office pen kagos insect dak po hala ke official kagos kali there is an unofficial document hala so kagos ke jare value ta ve aro se jere ni reply pinai putela ke ba pine jodi ni je nei putela ke IS office pen nili phan formally la da college long senang ji in between 10 am to 5 pm aro la so kagos ke la ke laso a value of it laso kagos pen ke nili ako IS office panta nila ko case speed dami la ke threatening hisab konili phan aju pinju sumar sena toilet di aro aju ke office ke as per government rules ta 5 baje aphilo te nangli tum employee phana phone kuri long le to poson se 615 nili phan ha adak pale phone kuri lo aro hi pen ke judi nili against non kagos non nili mendo puta ni phan information ang pinang ne ke Like sitha college sini college में सिचे देंगी क्या रसो हम लोग निपा information ang pinang ne tarme lake one side of lake threatening lo labang ke aro pini ke do sini ne amat nili pai bang pulo
Langan aju an nange thon ke lage government rules kali karon ni pai mate government employee ka retire tanga jidi ngolo ase rules kali lage nang phan one side bang ke cheng bana ke thero lagi ase mo nang pran haita siksak dena pukaron dak bukulia long ni liki do khep thom lo rodi nang ther tang patu we ka gospel pole ke fourth time lo ni li phana ther tang murder nang threatening lo nang pang sam ji ni puta laga to olu lo so hormo bang ke lage so issues long gela seta ni li pai bang pulo nang pran hai ta siksak de pulo nang na ni dam bom homoi ta trak penang patong rop te go son lo pu halai bani bang phanja je de lo di ni kaya somar hai ta do mukhala to man target der na 1000 der na pula sinang sakuri si ono pane nili pai sinang ipu nili kali arno la so pukhuri bangke alang li la nili de dam jui phile a ie modhuram le themala pukhuri hutta lagane fridun thuno la bangke thon lage legal kali la so hormo bange karon nili homoi se urban area chipon first 2016 a text ta lage nili si kacho juma town committee long la so pena phijuri non food pulote lage tak town committee documents like tapa vi pola bange karon nili si text ka juma 2016 first text bange Lucas and college town committee aphan to da Lucas and college na ward kon se purila 7 ward number 7 ward number 7 di nili ke supervisor lo ward number 5 6 and 7 ward number 1.2 ke rup singing tipo hala english non higher secondary school obon as headmaster ang pen ward number 3.4 ke bora ni amene chotini bu pholata pin school teacher inge ward number 5 6 7 di hala so mota bang next soila ba arlo su inglusi ward ke thom pin su to bhane ward hini po bang next soila lata se tinita ward la non ni do bonge bhara hem lage ward number 5 lo 5 6 7 ke ne andar nili college bange ward number 7 last lo hen lo la nili sika che pon so homo bange ke ba media theno kaning je ke bang kapilo na increase tena pusila so scheme mai ke deng salang li kaning je to first and foremost la so hormu bang ke nili tuma college ke la boundary ke to ke 7 bigha me holana na la penda ka prek almost 15 and 61 bigha hisab le ke kapilo boundary of putu boy pichita la inchin pen la pillar cement pura pillar ki pitang sela seta ke banglen cruise yalan ta bangbe la te isilo aro hin bangke banglen cruise pusita one side le langdam ban encroach pusita mane ke ekotha mane ke 2 foot mane ke adha bigha se na encroach chonai alang like sitha so scheme te 12 bigha la ke ponde ke so kor mo bange te la ke bang phante alang like mutamu che la ke encroach te lo aro la te aro isi objection manke ani di tum college do mane si girls hostel do de la ta frank government homoi lo nang di tum la college girls pen hala ka prek school to padora pet nang po ama si tini bigha ne kon elong le hala ta ponde lo sita hala so hostel along bangke nili tum non ke damji phan permission chahang na chabi era so bang reading situ da sela so hormu ani lihin pen kala gaja objection ta beta laki footno te laki footun e karon nili tum ka urban area har so scheme ke urban scheme aro hi pen bangke laki nang tum ta chubuji nangi government of india di non party hisab jodi menanga la party tu mangala sekani ji nili phane against po talaga nang tum party tumne chelang ko pusita laki government of india modi government se ke pass scheme laki congress government ke pass kali modi government se laki ke pass laki central scheme la sino ladakh bangte bjp government lo laki ladakh district administration to bang hala central government against hisab se ke dam laki karon that is meant for laki rural area wrong of rural mane wrong urban mane town nili tum college ke town under sido inga hala so pukhuri kim ne ke wrong se kim nangi alam ke lani chorna lake aka prek churi alang litum issue salam te lake kapachu bai hisab se damage ko la bangke